mi inni si a huli reedu hay ɓiɗɗo ma añete sa woni adem mo feewa hay ɓiɗɗo ma añete fi photo Mamadi Doumbouya no wenga no woodi woɓɓe ɓe yiɗa fulɓe rimɓe ɓen ɓe yiɗa par ce que ɗon andi ko Mamadi Doumbouya natayno e groupe makko on ka quartier wara viola sofa hay e ñaameteji yimɓe men ɓen ko ɓen darti inni falaka ɓay kamɓe ko ɓe rimɓe ɓi rimɓe inni falaka fi Mamadi Doumbouya photo mum yo kole e bambe to mais où est le problème hein? Le temps de Lansana Conté a régné en Guinée jusqu'à là où il a voulu. Quelqu'un a jamais vu les photos de Lansana Conté dans le Ségre de Madina? Quelqu'un a jamais vu les photos de Lansana Conté dans le case de Madina? Mais c'est quoi? Il y a quoi de problème comme ça là? Il y a quoi comme problème? Comme les allumeurs de feu, j'ai toujours dit Ousmani Mboddi, Ousmani Halkido, Ousmani Gawal, kanyum may bawuri njanda koyi ko be wone hubbude yite onon dum e ba onon on hulata on hersata e ba onon na on rimbe onon ko onon tu woni ka gouvernement Mamadi Doumbouya mi inni siko onon tu woni ka gouvernement Mamadi Doumbouya onon pourquoi c'est votre non seulement qui sort hanki be ya gori gono don janda koyi wi kadi wo kanko himo yawde fuuta be fuuta kala yawdo to woli fi Mamadi Doumbouya yobinemo min ni kala tippuɗo ton ɓayɗan andi ko gorele wattide tuba kono wona tubagoy ɓe duwa wattade ko gude ɓe duwa haddade ɓe ara ɓe mi waɗda mama ya goto min ni kala immiɗo to yefi inde Mamadi Doumbouya yoɓinemo hara o wattata ha o maya koni fulɓe imme dartoɗen koni immoɗen dartoɗen accen kulol maɗum innugol e tagaɗo kañum ɓayenen en hersa onno hiɓe hersinde en kono kadi marɗen ko hersen ko maren ko hersen ñande wo ñande hibbeno dari e hoore meɗen joni ko ɓiɓɓe men ɓe woni laggade yo ar soppa en onon ala yiide ko ne feƴƴude kon ko honno paykun hande pullo futa ƴettata kaafa jokka pullo ɗimmo mum hari laamuji boyi rewi lagine kono ngu laamuɗo min haalani on ɓe ko bomɓe ni min haalani on Mamadi Doumbouya wona moƴƴanɗo lagine mi sikko yi hari ha hande o yi ko pullo futa nangodiri bambe to hari ha hande o yi ko paykoye yaltino laggo ka ɗuma laaɓi no faala warde ɗimmo muɗum nene goto muɗum hi pullo fuuta fop min fulɓe ɓe wona endu woturɓe muyni onon ɗo wawi joɗade e ɗum ɗon kadi onon maɓe fuuta ɓe on wata immade waɗon goɗɗum on wata immade waɗanon en goɗɗum ka fi Allah hoti annabijo kaɓe soodi noon coofe mbabba enen en ronka e goɗɗum min gin janɗa koye ɗon innoɗo woko gorko woko bawuri woni ben makko min so yehi to yoɓinemo ɓamo yaade to wo fi Mamadi Doumbouya ko ananda hoore